Kaseng samla Mawmluh hak lam jong presiden ba walam lat kharwan lang. Rengkat usket tri ba bansan kupar lendo. Hak lang bat ka Mawmluh Education Council. Hak lam uba banlam kupar lendo kum presiden bat usket tri ba sempai khar. Lala ban pelong ya ka Mawmluh Fest. Arjar arpau hak laipway bat akhitarik urempang arjar arpau hamadan football mau paro. Hakini ki laiski kiladon bun ki program ki lawarak jimento shibun ya ki samla bat ya ki hap ki barin. Hakalai pu tarik kelan kot lapli ya ka Mawmluh Fest da usodar snong Mawmluh ba PS lendo harangkat ke jinga lang ki rirang ba jong ki snong kuntup adu ki long kemie ba ki samla bat ki hap barin. La pelong ru ya ka quiz competition, drawing painting, recitation, point bat kiwei. Hakalai pu tarik kaladon ke leadership training na kamenta ki samla hakaba ikong alma doling ibalong iwei na kinong tray jong katnat Traicom State Institute jong ka Rural Development SIRD ilawan kanang ban aji kai bat hakani kasni kiladon shibun jingle kai kibla aji mento ya ki samla bat ya ki ibarit Night, lalu dari jelang meneguan orang night. But I can't listen to what they say. I can't let there any control. But I think in this world I want to be many things. People can tell me I can't be. I stand here to decide upon about I believe in myself, my faith, my dreams. In this world, I want to be many things. People tell me I can be everything, but I can't listen what they say. I can let that anything come to what I think. With God, I know I can be anything. Haters can tell me I can't live night, that's over me. The sunshine flickers through the blaze of leaf above my head. And look up through the tree. The sky is like a kind big smile that is sweetly over me. The sunshine flickers through the leaves of leaf above my head. And kisses my points are Makasih. First human heart Group A. Uway beli sipai jong ka Iran. Ubras saja dia sipai Amerika. Program mereka janji pemerintah disimpan yang supaya baru simpang di nomor sebentar, isi nombor di nomor sebentar untuk sebentar program yang program. Daya, di air bulan baik tingkat macam Kadang sama audio visual round, kalau misalnya satu baik pihak partai bukan satu minta video lebih pihak partai yang sendiri akan coba. So, first question goes to Group A. Which number in English language is the only number whose number of letters is equal to its value? Tisua banyak sakmat yang program jongi rekod ya iba banlam ke lengdo presiden jong ka Mawmluh Education Council na ka benta ka jingkren priang semua bah. Pulai pi baro ka janmiat ka ba kemen bat ka bas ngutunat wada kalong ka pakriat ru namar bang ya don lang kumne. Kumbala om dai nong peniat kanai kalong ka Mawmluh Fest ka ba compare na ka benta jong du snam arjar arpau Hakaba kaseng samla kaya Trailang ba Mawmluh Education Council ban
penlong ya kan fes bat ban penlong ya karu kaban ailat ya ki samla bat ki kena jong kesnong pan pen lagi jong ki sap haki biadai bat ki kam tho kam tang dan ki kam ki biadai bat kapule kaputhi ngayang kan kapor naga benta jong kaseng sama Mawmluh bat naga benta jong Mawmluh Education Council ning kong ban priang ngau bha ya i kongsan jungi ipa abalajit kupar syndrome UMLA jongka Shela constituency Kulai Shibon ya ba banlam ke lendo presiden jong kanika Mawmluh Education Council halo kitu kikentien pediang sobha ya khibaro halo kikentien aimen sen ba kikentien pensilur na kabanta kini ki hak kibarit na kabanta ki khol samla bat na kabanta jungi baro Sakti. Nak minta ki rang dajit kita ai kawai ka special song hari ni kapor. Nakabenta tu kajing ruai ke masuk penat jong. Hadin berpelai yang dengan belun dah di kongsan jungi barangkali disebut kongsan dan langhang ni ini saya tak bilang baru. Wey are live. Tapi dah macam nam dah kajing job jong kaseng samla Mawmluh angkat pakai Education Council. Ya kan ika Mawmluh Fest 8,000 Sahaban khot ai ba biar sebelum don sekretari komisionong ba in agni jing ai soha ba ko program ya i sendo komsan di jongi ila apen jom tikem jom kapor ila pelai khang bon be national law to ila poi khamslam ring ai kuble pi ba ba ila don rengkat ba ngi ha ka kapor Tahu ni thap ki soba Nang priai akan kapor Francis bat ikong Carolyn ngidandru kan kapor kongsan jungi golong MLA badan buram jeung thai ba balajit super sendam kumjuro sebut kan kongsan golong video jong thai ke jungi po Shela Boragan block bat yake ngidandru rangwa shnong ki matebor jong shnong ki reu thai kilong kebe kilong khpa ki prasamla ki hep ki baret ngai kublai pi baro yang kapor nakaleng jong kaseng samla Mawmluh ba hadu manta ngilayai nanti kampat dan kum kita hendai nginang iskam nginang iklan ban nginang syafran rengkat hakani kasien ke naik kesem ke manta yo ya ke jingkersan nakaleng jong kawaipat ke tenat apo jong kesrong jong darbar srong kata lembah ke Mawmluh Education Council banang penbha banang ya syafat ya syafran ya ge gitu ibakum kaseng samla batum kesrong iboro kawai yang nur dari gitmu batum ko burom ya ikong Diamond Karmuti dai ketri jongga sengken thai Mawmluh dan nak kementar jong iru ilong iwei na pedeng kita ki
Teman kiba dan buram lesa ngila bujungi jauh di usamla. Dikentian kiba ngila tho akan kiba momentul kilom kumne. Kajing pun ko buram yang ribansan marpna footballer. Ubala wanra buram yang kaseng ba kashtong da kajing mi khmat jongu ya ka Meghalaya ha ka hero sub junior boys national football championship arajar ka kendai arajar arpo. Rengkat kajing ket bok ba kajing ker khu ker do ba unang tengshai hagi por banuan. Kubleshibun. Buat nidonru sakau saartli kata kalong na kamenta kajing put ke buram ya iba pahara lang siamle entrepreneur kum kajing khenkor ya kajing trishtom buat kajing IT kat hadu wan seng ya kajong akam buat kajing trai ke bolong kajing syakri ya ke emlang kasalang buat ru kaduk sa babha buat pensyori kiwai ban be ya katong buat ban yang lagi jong kijat iba pahara lang siamle Kajing pun ko buram yai Dr. Sherilyn Bupang MBBS. Kum kajing khen kor ya kajing trishtom bat jing IT ban mi kum ka doktor ban ningkong na kashtong kabolong kajing syakri ya ka emlang ka salang. Bat ru ka nuksa babha bat pensyori kiwai ban be syakathong bat kajing job. Ika kerpa yai video jungi in aya kanika jing pun ko buram na kamata jongi Dr. Sherilyn Bupang. Ini agak tiga macam nak kata jongi. Hakasngi kababun kata hakashi tarik urumpang arajar arpau lapan kutno ia ka Mawmluh fest hakajing ipu ipieng bat i Shong kun da ukongsan ba balajit kupar sundram ubolong UMLA jong kashila constituency harangkat kajian nang usumbut kongsan ba Alexander Mukim Block Development Officer jong kashila CNRD Block rengkat usardar baki rurang ba bat kilong kemie kisamla baki hep kibarin hakani kasngikot kaladan ru kajinglek kemen limba kijing ruai naki kenhun tem baper lapan kot ia kani kasni daki kentien ai kublai na usketri jong kaseng ba bansan kupar Lamarkan don shua ka eda ka shua video ya ka prize jong pi ngan su benar mentai ki keteng recitation group A English first bapin sabet wardri second sabhiban betkar third mission kem yang rai ka recitation khasi pan bayok first ide isan kupar dekar second one ka ban is emli but third one sabhisha klep hashwa bagin yo kajing sam ka prize yaki prize yaki ni ginong job ka khot ning kong ya iba job baning kong ha ka recitation jong ka English category iba pin sabet wardri ba in recite ya ka poem ka ba ila pule ha to kasi ka ba kerteng Friends by Abby Farrell Brown. Name Friends by Abby Farrell Brown. How could you lie a little while and look up to the tree? The sky is light, a kind big smile bends sweetly over me. The sunshine flickers through the lace of leaf above my head and kisses me upon the face like mother before bed. So many gentle friends are near whom one can scarcely see. A child should never feel a fear wherever he may be. Jangan kadisan kepada kan ayang ne ban pule kajing rua ki mau nat pelatau du melong sesetang kim jian au pelang tang tak ki pernah ngaru neng celang ngalik wa mau nai na u pelang ba jengam korong na kasni kumki ke ngam cakwe pat kari kisya lagi tar kaling tika ba jengai Anja nainjar paslam ngan wan pan kado nur ru kampang haba marui hajnga ki emat ki balang ki long maluna kule sibuan Ya ki barin tini kong ngan khot ya ki long job ha English category bat ban sami ki prize ngan khot ya i ba sempan dekar ban wan chakman ba sempan ibadai ke jok kapor secretary jong ka Mawmluh Education Council i long ban kong English category bapin sabet wardri tong ini ai kajing thak 3 macam na bentar doi bapin sabet kebon kan
Buan Baal Sapiban Bedkar. Ini di Baal Sapiban Bedkar. Balai Meshan Kem Yang Rai. Bagi nongjok hak kasih kategori. Hak kasih kategori benikong tan kepada kai. Raden mau budikan. Wajib dah kaya. Nak buan lupa sekeman. Nikong nak siapa? Ngai kublei ya ka seng samra Mawmluh kumjuru ya ka Education Council jong ka chnong kibrala berpelong ya ka nika jinya kendu la de ha ni por ya ikong san jungi I ba bolajit sundami bolong mele ya I video jongi ru I bamju ino I makapor iton prasnong baro khamtam ya kitoki Samla ki knaret ketai berterang ki boleh simbata ki jing penpek jong ka Education Council bak seng samla ya ki babun ki program te kalau long ka ege ka ba sultanat ba hagnek sam ariar arthur niyo banya don lang bak ni hangni banya pen sultanat ban perso kemen ya gini ki kon samla ki jongi bak ngangit sam ba nang ne sekmat Kaseng samla rengkat baka Education Council jong kacnong ginang ya telang banang penpau ya ki program Kublai Shibun ba nakabentak itu kentian amisiam jongki bat kublai Shibun ba pim ju ino ini video don berobor rengkat bat ini ban kersan ini ha kino ki kam ki ba mami ni pelong kata ka poem ka ba mi nak mensiam jongki bat Shua bengin sam ki kusnam ngakot lingkong ye ba job baningkong I understand kharkeliang ban puli Nadu pasdang ka Mawmluh Fest senam ar haja khatra ngamju la klet jikmen ha fest wat hadu senam mentah badai hang ne bangi yo I isap ki phong maper halor ran san baki pen I hamadan ru tatar jingya tali kumpara sinong ni I badai hang ne jingya kmen lang kumpara dong nyomer bat dong chathie ka Mawmluh Fest sisien sisnam risa da jing sat kemen kumju penlong ka jing syarham samla hadu teman kalau ka ege ba snow tenat hadu kata-kata ban dia sngawi gitu ikentien ki ba snow melung ki ba snow shop mensiam hadu kata-kata la dagi sngap ba bat kilong ki ege ki ba mi nak mensiam jong I ba dagi sngap mangi baru mi ya benjur lang ki ba I ikentien baru ki ba mai penni ki dai ki ba mangi ru mi da shem shisha ha kado nur ba haga jemut ke perhat ke jami itu mentani di balong beningkong di balong ba di kemion thaba ba di balong balai they arki don man ngakhat ya I ba bat kem shabong be in song pawan wan chakmat ba ar kemion thaba Kinong punya jong kanika jingnya kenduk lang jongi mentah kasih kawa ini ya penha perda ya kanika Mawmluh Fest I chief guest jongi baderu yang LA jongga Shela constituency Serdar jongga Mawmluh ki riurang ma long pa long me kun samla bat ki heparit jongga shnong Mawmluh bat khamta me ki organizers seng samla totai laku par elbu pang kimian thaba kimia kodor sendram bat ila te kodor bajau ag jing sakti temennya pak kalau dan pawai ga jingelek kai bagi orang kapangi ong ka start of war deshpun ba
bagi long kami bak kirang ba kita simbenta juga por ki samlar kita simbenta lang di ginong job nakal yang kisen rang kadika tim jo isordar but job nakal yang jong kitin thei kadika tim jong join si tengah khot yang tu baru kita simbenta bagi nuan sakmat kiba job ningkong kiba job nakal yang senrang ke tim jo isordar baru kinuan sakmat kalau khot ya iba balajian banuan sakmat pun balajian khot menta ya itu tei lagu par elbo phang ba in pule ya ka poem ka ba ila pule ha ka podium competition to tei lagu par ka keteng jong ka poem ka dei I believe in myself by faith. Good evening to you all. My name is Tote Lakupar Elbopham. Now I'm here to recite a poem by Faith McGee. And the name of the poem is I Believe in Myself. In this world, I want to be many things. People tell me I can't be everything. But I can't listen to what they say. I can't let their envy control what I think. With God, I know. Ya nong job paningkong ha ka khasi kategori bafi banroi doling. In sa pule ya ka poem ka baila pule ha ka podium competition ka paketeng ka mensiam basenrang dau SJ dan kan. Uay ubaong, mga laman way. Kajing kawan kam siyang hakajing bunpan. Kamansim basenrang kabatang pertay. Kam tiang kam poet, bahapol ka siyang saan. Kamansiam ba siyang rang? Kator ba katham? Kijing jing pinwet, jing bisni jing pihon. Nang jar ka siyang... Ex-President Joko Sengken Thei, ba insam, kusnam ikinig ng job. But, ang khot ya i ba bansan ban ay kanila kusnan ya isakyat ika. Isakyat ika ide innovation mentai bak red tam ka recitation competition. Hanin ka jingsam yaki prize bape. Tementang nung Muslim syu nga khot ya I kongsan jungi I ba balaji sendram I belong UMLA jong ka sila nai kublai sha ai go sha ublai blai I kanika janmet pa ba ka dia lang kanya chat kan rang ji patut phang na honoro nai kublai ru I chairman priyan ne dia lang na ju po ru I video dalang hang dekat bengi I sardar matbor executive committee Shong thau but ikin open yard jong aseng samla Mawmluh berka Mawmluh Education Council tiga nega singi kariga si kolakot kasi ya pakhado jong kariga fest jong usnam hande nong ngepi kampat kot namarwa kajingya lenti jikhana samla kadangya chakmat hagini lai singi dadan buon ki program kijelakai Million dreams. But cobangin ruai kan jing ruai nichu ruai kan dan iri jing ruai ibaya haba kan ka team believe in yourself. Believe in all that can be a miracle start whenever you see believe. You sing from your heart, you'll see. Your song will hold a key.
Yang jong kaseng samla Mawmluh ban kalian jong Mawmluh Education Council ban ai kumlei ya phi baro ha ka bening kong ngidap da kamen sim ka kamen da kamen sim ka ba ai ngo yo play na mar ka jingdon lam ka jong ya kani ka Mawmluh Fest arajar arpo wala da hai ipor iba khmiat hindi ngidala ban pelong ya ka kumni ka balong menta di si ong na tin pareng do your best and leave the things leave the rest tingi le ka o bha ba ni supu ke na dien ba ki long ki ba ti kala long sa ka jing job ba ni kermens kamru ba hadien nang ni inang la ba le kham ba ya ki kam And you told me not to cry.
Yeah.
baru kita jalan. Oh,